wamfuka amayekisa ethi lala nathi namhlanje aliboni umuntu libona yena yedwa ogugile hlabele ecela ukulala enkosini yasezulwini wathabelela ozwathandaza waqeda walala wayathi busindi wathi hayi bengicela ukulala kuNkulunkulu lamiyeka India walala kwathi ekuseni ngo4 yasho into kanhliziyo yathi vukana athi lavuka India laphuma la ubaleka la ushiya lo muzi kuze kube khona ukuphakama nje lapha kwakuumuzi weNdiya owathathwa inkosi umkani wendlela bantwana sihlele ezulwini ngalo shembe kwethu kuze kuzovela lokuNazaretha obuhle kangaka njena base kuyabonakala ukuthi iyakhula indaba yalensizwa kuyabonakala kwase kuthi uShemba kabulawe kwahlangana abefundisi baye bezinkonzo ukuthi uShemba kabulawe bavumelana kwafanele uzobeka nhloboni bakhamaqhinga kwabona hayi angashawa ngesibabu akafabe lapha elwandle ayobhabhathisa amanzi khona ezobulawa amanzi yafuma inkosi yaseParliament bayitshela ukuthi mawuthi uthini uNkulunkulu hamba uyobhabhathisa lapha elwandle kukhona unkosikazi wasemakhosini lo nkosikazi wayekade isishosha ehamba ngamadolo idadla umuntu nentombazane ekhaya emakhosini waseyikhulelisa lengane yaseyiyaxoshwa phansi komzungu abengavunyeli umuntu akhulele ekhaya yaxoshwa lengane ihamba ngamadolo nezandla mayixoshiwe lentombazane yamlandela lo muntu usebalekile uhlala la emsizini yamlandela lentombi yafuna umthola lentombazane ehamba ngamadolo ngezandla ithi lentombazane nkosikazi ngangithanda ufishi kakhulu abantu bala bengihleka bethi ngidli inyoka bengawuvuma ufishi lo hlala emakopini uthi sengize ngafunda lenhlamba ngethuka uthi wathezwa njengoba kuthiwa uShemba kayobhabhathisa olwandle uthi waza kwehla abantu eBilishini bethi hey so wesibona uzoba uyobhabhatha kanjani emanzini bathi abanye hayi siyobona isimangaliso uthi bayehla abantu bayagijima uthi nami ngaba nesifiso sokuthi angiye lapho olwandle la leyo bhabhathisa khona lo muntu ngiyayibona uthi wabe sebiza ulisho ngoba beseduzane mawehle ebridge lomgwaqo kwakunebridge lathuma ngaphesha womfula ngani kwethu kwalayini elaliwele umalwele bola manje basemngeni leli bridge latinamluka lehlele ngasemsizini laphansi kwakhona ithilom leNdiya uzokhosikazi hayibo laba abantu bekhuluma ukuthi wasekufika umuntu ayikhona angiye nami lapho olwandle uthi waqasha ulisho uthi wamthatha wathi umuntu nkosikazi wathi afika lapho olwandle hawu akumuntu bazobona isimangaliso ukuthi lo muntu uzobhabhathisa kanjani olwandle
uthi wathi iyabheka akimboni yoba ngiyaba ngezandla uthi bheka ngaphansi kwemleze yabantu akimboni lo muntu uthi wathezwa kodwa wathiwa nanguya ephuma ehlathini yaphuma into amayekisa yaphuma into amayekisa yaqonda ulwandle yathi mayifika ogwini lapha lo lwandle yema yakhuluma nalo ulwandle yakhuluma nalo ulwandle yakhuluma nalo ulwandle yakhuluma nalo ulwandle yase iyangena phakathi emanzini uthi yathi mayingena amanzi eshalo esinqeni base bethi amaphoyisa lawa akeme wathi wangema waqhubeka wabheka phambili wathi amanzi mayilaya ephansi kwesifuba waseflasema khona esekhuluma nolwandle lakuthiwa udokotela dalithi baliza ngolaka ulwandle athi ngesandla uthi lothi lehle ilanga seluthalalale selihamba luthi ithalala ulwandle luqondile lungasezi ngolaka uthi wahloma ubhoko lwakhe wakhuluma nolwandle wathi ayibiza leyisizwe eyiphendukileyo kokuthi azize phela ibhabhatise bangavuma abantu wathi ababiza laba esebephendukile bangavuma abantu uthi wasephuma lonkosikazi emanzini washiya ubhoko lakhe wafobamba insizwe ezimbili wafika wayifaka emanzini zabhabhathiswa leyisizwe uthi babe sebeyingenela abantu uthi wababhabhathisa abantu uthi nami ngathanda ngingakhethanga nkosi kaShembe uthi ngathanda nami lokubhabha ngizohamba kanjani ngoba ngiyaba ngamadolo ngezandla amanzi ashaya le mlomweni ume ngizohamba kanjani ngiya kulowa muntu uthi kanti uyangibona umuntu akanhliziyo uthi wabhabhathisa waze waqeda wathi shi uthi wasephuma emanzini wafika ngibamba uthi bheka inyawo zami zishwabe nezenzi nje angikwazi ukuba sasiqondile uthi ngiyantanta ngibongibamba wangena nami wathi mayefika ubhokweni lapha methi uyaphenduka ngoba bhekela ngizofika sophuma ngakhona uthi awu ngithatha amanzi uthi angithatha amanzi uthi angithatha amanzi angithatha ngangaze emhlabeni naye wangangibona uthi ngiyangalaphi ngiliphila ngikhona uthi washululela nje wema uthi wathezwa wezethitha ngekhanda phansi ehlabathini khona phakathi emanzini uthi wathezwa wezethitha ngeinyawo zakhe zona lezi eyishwabeni uthi wagquma kakhulu yakhuma le nyama ebeyibamba umsipha yadabuka waphuma segijima saba ngeinyawo zakhe waphuma segijima ngeinyawo zakhe lonkosikazi ubakade akhele egiblense ukhuluma ngomuntu obekade ekhona la egiblense kungakakhi khona abenu inkwisikwada manje akhe lapho lonkosikazi owayeyikhoza ephilisa umkali wendlela bantwana silandela izulu sesemhlabeni asemthande lo nkulunkulu le ntombi kaRadebe eyadlala embali eyaseSamariya intombi nayo yakwenza lokho yathi ikhamanzi wayibona uJesu wathi uphela amanzi umile wathi ebuza intombi ungaphuza kanjani nami wena umJuda mina ngumSamariya wathi uJesu mawube wazi ukuthi ngubani ngabe uyangiphuzisa amanzi ngangempela intombi mawuphuza ngokwesitsha siphethe yathi mayizwa lo nto ukuthi hayibo umuntu wasezulwini yaphinda yawutshela amaSamariya aphenduka amkhetha uJesu nathi namhlanje wathi mayiphuma umntakabayekisa eza kulo mhlaba ekhethwe khona incwadi Mateyu 21 ukhethwa kaShembe la kule mina Mateyu 21 verse 43 ngithi kini niyakuwaphucwa umbuso kaThixo unikwe isizwe esiveza izithelo zawo wawuthatha uShembe esuka lephezulu entabaze lo mbuso njengokuthi ninabathanda ukuphila emhlabeni kanje azange alifike ivangeli likaJesu uShembe ufike wasifaka kulona phakathi kulona uJesu sehambile sebembulela amaJuda wabuya uJesu nibhala amangani kanti wabuya uShembe uthe uShembe eyobulawa amaloma empika phezu kwentaba lapha wafike eguqe ngamadolo uShembe ethandaza uShembe phethe uJesu ephethe izinyalele ewundu likhona leyo foto lakhe ngiyalazi ephethe izinyalele ewundu lana emile uJesu ngeinyawo zakhe ekhuluma noShembe othi ngilapha Nkosi yami khuluma Nkosi yami inceku yakho izwe singamphila kanjani uShembe bantu abami izintombi ezinhle nibusisiwe ngoba kunjena njena ile ntombi yadla imbali ehlathini kaRadebe le ntombi yadla imbali ngoba kunjena nje kunje kungale bantu abami lokuNazaretha bukhona kunjena njena wonke naleyifika ezimhlophe ezihlaza zivele ngenxa yenu bantu abami ngale ntombi kaRadebe sesibusiso kulo mhlaba sengizofunda incwadi yesembulo 21 incwadi yesembulo 21
uyiqala khona kwesiphezulu ugcine kuselvele hamba nayo ngabona izulu elisha nomhlaba omusha lenza ushembe hamba nayo ngoba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wabe udlulile konke namaloma konke nako konke emhlabeni hamba nayo akusekho ulwandle hamba nayo ngabona umuzi oyingcwele iJerusalema elisha hamba nayo wehla ezulwini kuThixo hamba nayo ulungisiwe njengomakoti ehlobele indoda yakhe hamba nayo ngezwe izwi elikhulu livela ezulwini lithi bheka uthente kaThixo ukhona kubani yini neseli nayo mawuphika hamba nayo uyakuhlala nabo hamba nayo babe abantu bakhe hamba nayo yena abe uThixo Jehova wabo hamba nayo uThixo uyakuzesula izinyembezi emehlweni abo hamba nayo akusayi kuba khona ukufa 24 ezansi khona lapho 24 ezansi khona lapho hamba nayo izizwe ziyakuhamba ngokukhanya kwawo awusiboni singakanani amakhosi omhlaba yini neseli ngaphambi kwethu ayakuzisa ubukhosi babo yini neseli ngaphambi uyayiphika uyaliphika lezulu elishesiteli kulona bantu abami aniliboni ngani lezulu sihlele ezulwini elisha thina sonke njengoba sila ekhaya ngizokutshela kokuthi lezulu likashembe lisebenza kanjani ngumsebenzi wezandla zikashembe kodwa ngifundanga angiyanga nasesikolweni angazi angazi lutho kodwa ngumsebenzi walezulu likashembe awuyalithanda ngokuliswa